aba batandikira hishemero ryabo bakwasire papara biroho kwetumbita bagomeze ngo baza kwendera imishomo yabo batakakoze ribubuzo. We are still at Kakoba Institute, Rutagarama, studying statistics. Registration here, freshers and non-freshers. So we want to do our UBTEB and we live in Rutagarama. Registration of March, we are supposed to be okora UBTEB umukwakana. Hata riona atichira tutegereze registering freshers na finalists. Kumbito tukija 2019 na hatu tushigo mu ishomero twenda tukore tushohore. Aba batambura mtauni ya MBARARA borosirira ofisi ya RCC wa MBARARA City barukwenda ngo abahweri. Batugeba ku registeringa okwa mukago yatkoza dead semester teachers, but still now he's going to do us a dead semester when actually we are supposed to register this semester. Twenda ngo batwete form kwijuriza akabandi agani mashomero kwijuriza collecting agani mashomero twasanga kwijuriza best kwijuriza. Na wanyuma RCC wa MBARARA Lieutenant Kano James Mwesije hamwe na Principal Bwitendekerero Busesere James babwana habejaba niko kubahumuriza. Icyo gukora twa Mungu ntiza kubuza UBTEB. Yes, we are going to do. Yes. We are not going to rely on him entirely. Habo kubata kubasa kuba tumubasa complaininga akahoza kana agashara umushanga aho ntuba twahaba abana bangabaganira UBTEB byatuhereza kwiyatuhereza sacura yo kurigestaringa abayawana bakakorerezamo mupaka yabo nguneza kuba yajohereza atkumba communicatingira bo batekateka ngo maybe cyaba nk'ikisuba because omuntu omakagena yaba biha ngwe ayinisomero mtawuno ngwe naza kuba registeringa at the discount kandi bakorebezamu n'abayawana. Of course nk'abana bisomero akaryanja kabona ukamenya nengi mwene bachikwara batuna tudenza kwa meeting asa 11 unko meeting yanje banga kugera bati kugizamu batambura mukashesheriza. Abeje barukushime bya business kandi bari omwaka go kuhendera imishomo yabo nabajanga bakashashira sente zirukwinga n'imtari 18 omwaka gwahwire kungana hati bakijizaga. Our TV West, in Susan Chelsea.